Hi guys, this is El Chino. Welcome to my channel. Please subscribe to my channel. Karon atong istoryahan ang nganong ang tao magluya og walay kwarta. Kasagaran sa mga tao magluya og walay kwarta jud basta kuan sa walay kwarta wa kay makuot sa imong bulsa. Nana dapat imong naon nga naay imong pamilya. Imong naon imong pamilya kanang naa sila ana malipay na kana o dapat maningkamot sa ka para makakwarta ka ana o dili ta magunahon na og nana sa walay kwarta luya dayon nana momjo na kasagaran atong naon nga naa atong pamilya o ngita tag pamaagi nga makakwarta ta malipay ta nga magpasalamat ta sa Ginoo nga nana nga kuanta kay dagaan naman tiyang blessing sa Ginoo puhon.